Right, graad 7, so grade 7, so we're going to look at question 3.2 on page 104, vraag 3.2 op bladsy 104. Dit sê JK, L en M is 'n parallelogram met JK en L 60 grade. Dis die hoek JKL 60 grade, vind die grootte van die ander hoeke. It says that in parallelogram JK, L and M, there's an angle JKL is 60 degrees. Find the size of the other angles. Now the thing is, with the properties of a parallelogram, we can work this out. Met die eienskappe van 'n parallelogram kan ons dit uitwerk. So ek het hier ingesit dat JKL is 60 grade. En as ek my parallelogram teken, weet ek dat die teenoorstaande hoek wat LMJ is, sal ook 60 grade wees. The opposite angles are equal in a parallelogram. Therefore, if JKL is 60 degrees, then LMJ will also be 60 degrees. Opposite angles in a parallelogram will be equal. Right, then there's a little trick we need, 'n klein trick wat ons nodig het om nou die volgende antwoord te kry. Ons weet dat die aangrensende sye, in other words LMJ plus MJK, daai hoek plus daai hoek moet 180 grade wees. Okay, dit is as die sye ewewydig is of parallel is. Met ander woorde, ons moet nou sê dat KJM is 180 grade minus die 60 grade en ons kry dan dat KJM is 120 grade want hulle moet saam 180 grade wees. En ons weet